Siasa ti untu bwa mainyake kirwono rwa mwanya ekuru ibaumbite kwitha bakitharagia siasa ekuru ibambiriretie wichia kirarietwa rio ibaunite nkindo cia marumi kururanwa bonenya kwithira bakiyokirwa yakabati umbanagie siasa watho bakwanania mombire ibutithetio tiere ekuru ibakwithira bakionete bya siasa etumi bya ukuma siasa ni mbibe pyongwa ontoire ibamukirete otongeria bwa ekuru Maureen Kinya na gĩchunjĩ kĩa bithiato kĩa rondora mwanya nkatha cia utongeria. Rugendo rwa ekuru siasa nene rwithairwa na maitiana mena maja maingi wega mathina ja izatumite bagia na umeria kinyankuruki. Challenge embere buru Maureen irambonete ki utongeria ikintu kwitwa culture. Culture emero kumochi tutekanerie ipatriarchal structure utongeria onekana imtomrume yake obati. Na ibo ntoko na ikotora njuri ncheke lakini ntaibo njuri ekuru. You know, that is a perception. Na uniranda arombere kura kangeta, the first challenge nda facire muntu atenda kumenya kithomo yako, atenda kumenya ability yako, as far as amalindri muntu wante athimuka. Politics is expensive. It's an expensive game, especially kiri woman rep position, kana governor, kana senator, non to reach in 45 wards. Whether it is vehicles, cost of fuel, whether you could posters, kana campaign materials, all those things are very, very expensive. Ne manto jo tukia. We mwakoro, otomba kukara out late. So in terms of period ya kweko nyomwera ne kuinye rwa campaign. O gorigare mwakoro eta koringa campaign tuge mukawe ne somewhere. Ogeto marieto ukale bold ono gwetania even when you're not doing those things. Lakini ntomurume we etambaene na kanyonchobi na kadithiate ati ona mtoko mwe kambi okomwa kegi mukakeja kwithira akurukirite nyamba ene on na tinya gwitita membi gwa mwere akwe euge it dance your image imonyu yonchobi imodithiambi kurumwa itherwa like na kinya mthoro kuruma teka ena gintu gya gukurumira ni tu kukuthura nateka kwena gintu muthithiretie na thaibo inya campaigns ichiethara chi violent buketha bukumatukua abokomatoka bugweta nto amo bagero maiga na ndendene kirinda Maureen atu twamenyere lazima wekire kamuguto ndene ikenda bambiri kwingiritwa ugaitithia kirinda goro okamatoka kairinya kwena ruo gwikirarine uri areguru gwikirorine anto bende guru so lazima wekirete nguo nyere kirinda kiagero irugo ukombi kuthira we sawa bithiro enkendaga kwa mutongeria na mukuru akarega na ndio kaigwa anto anje kuyaraga na ni untu bojo kabotigane na ndio kona na ndio utikumba kuthithia independent thinking ne mataro jari kubari na jokire ayuthi bare bakwenda gutonya siasene tware tukwenda utongeria no monkato the twena vision na twethe twemenye imbito kwenda kugita atia kuthithia no ntukupambana na men tio ntu raisi kupambana na men tio ntu raisi tware tuthongi na omere mwe bakarau bakagombitera kale so kakarega kwetha kiafa na kemenye imbiga kuthithia gakandi discourage manto mainge na gachioneka itera ngugi nyingi inthoku itemba kugeta atia itemba kugatethia ukaruma ni runya family otebu oterwa ukara kumia ngozira kaweta within and wa surrender focus yekwira we nio niriku na vision yo we nio ukenda kana kiroto kigakua punka kenge kwira challenges athe ogachemania cio. Don't give up, just keep pressing and talk to the right people kenda umba ukinyira kiroto gyaku sooner than later. Kekura ira chiario last time kwena youth baba ingi paumirite including engineer Edith Mwirigi, very young people na kwena bangi baba ingi muno paumirite very young and they are women.
so ndingiromba inya ketha tutonere itibira twenda igitarira nontu inya ni that time tonere na inya ni ndari rwirone ru ndingiromba bendere na nkoro yu kinya elections ingi keja ibagerie barombe gite na tuchumarie mwakoro atherwa wholesome vitamin ire obweri komunta kena nyambi ndegoro ikura lakini orega komunta development nchindano we development yeto mwekoro you will never succeed. Ro ni rugono rwa mwanya ruria ruonanitie ekuru no batonye siasene na bakombana na nkuruki bagatwika nkatha cia utongeria. Maureen Kinya, Wero TV.